albabu sadis dambogal jeega ɓangal no yewta en almasajid fi juulirɗe ɗen. hadise 247 ana aishata ƴettama enene men aishata radiallahu taala anha yalla wele ɓe galat ɓe maaki amara rasulullahi nelaɗallam sallallah alih w sallam yamiri bi bina il masajidi mahugol juulirɗe ɗen fi duuri ka nder galleeli wan to nazzafa ende ɗe laɓɓinte wato tayyaba ɗe urne rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa sahaha irsalahu o sellini waɗugol hadis on irsal ko andingol en kala darnuɗo galle si o heeɓi feere waɗugol juulirde nder toon tawi leydi ndin no yona moyen on no yona haray himo yamira haray ko hunde labande ko andingol en juulirɗe ɗen koyo urne koyo laɓɓine koyo ɗe urne cuura e sunne e nder toon ko hunde yamirande. wa nabi hurairata radiallahu taala anu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam qatala llahu lyahuda allah huuɗi alyahuda fi honɗum ittahadu ɓe jogitike woni qubura anbiyaihim gabruji annabaɓe masajida juulirɗe muttafaqun alayhi wa zada muslim wan nasara imam muslim ɓeydi wo wan nasara e annasara ɓe mana allah huuɗi alyahuda e annasara ko andingol en haray sellata ka annabajo surre e nder juulirde sellata awalego e nde neɗɗo surrete e nder juulirde na annabajo de sellata nde neɗɗo surrete e nder juulirde ma e moggu juulirde ka nder kuuru juulirde ko andingol en ɗum sellata si woni allah huuɗi alyahuda fii ɓe surri annabaɓe maɓɓe ɓen ka nder juulirɗe haray itti sikke fii mo wona annabi wala huma no wodani ɓe kamɓe ɗiɗo min hadise aicha immorde hadise ƴettaɗo nene aicha radiallahu taala anha yo allah o wele ɓe kamɓe alyahuda e annasara kanu ɓe laatinoke haɗa ida mata simayi fihim hakkude maɓɓe arrajulu salihu gorko moƴƴo kamɓe banu ala gabru hiɓe mahay tun e hoore gabru makko masjidan juulirde tawi noon ɗum wano woniri noon ko harmuɗum ka diina men ko noon kadi harmiri ka diina maɓɓe wa fihi no e nder mum ne laaɗo maaki kala mo yiwɗon hino adda juulirde e binde gabru saabu gabru on ma gabru no adde e binde juulirde ne laaɗo maaki ulayka shirarul hal ko ɓen ɓuri bonde e tagore nde. wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala o maaki wonde ɓakan nabiya annabajo allah sallallah alih sallam immini haylan pucci alego e nelaɗo immini kunu ɓay ɓe yeefa jaat bi rajulin ɓe ardi e gorko ɗum no ɓura jiccude tamawi no semba wonde ko sumamata bun asali ɓaɓe ardi e gorko on mo ɓe nangoyi ka gere toon farabatuhu ɓe haɓɓimo bisariyatan e tugalal min siwaril masjidi immorde e tuggotal e tugale juulirɗe ɗen ɓe haɓɓimo ɗon alhadis ha ka hadis on hatti ɗon saabu qissa on no juuti haka suwaru min hayati sahaba ko toon daroyten lannitinagol qissa on mana noddol lanka numéro téléphone ji 63 60 53 09 60 60 53 09 muttafaqun alayh. ko andingol en nde goɗɗo haɓɓete e piliyewal juulirde bonnuɗo si tawi nokkugo ala ka o haɓɓe o joge haray ɗum harma. wano ƴettama makko radiallahu taala anhu anna oumar wonde no sayyidna oumar marra bi hisan ɓe feƴƴiri o feƴƴiri o ɗo wiyeteɗo hisan tawi hassan kam marra o feƴƴiri bi hassan o ɗo wiyeteɗo sa hassan ko yimowo ni yansiru tawi himo yima kono noon ko gemɗi islam goyen ko fanda fil masjidi ka nder juulirde falahaza ilay sayyidna oumar leppimo daarimo gite o andi anduɓe sayyidna oumar ɓen sayyidna oumar no mari gite tati alego imo mari darɗe façon tati ko darata goɗɗo na wasi haray ko gite tati o mari ndeya yitere si o daari ɗeya façon darɗe anduɗo mo waray no andi waymo daari on ko darɗe weltare mo mari façon darɗe so daari maɗe ɗum ko andingol o ñaɗante anduɗo mo no andi so daari ɗen darɗe ɗon o ñaɗay mo mari façon darɗe ɗen ɗon ko darɗe bu'ingol mo daariri ɗen ɗo wo ko on ɗon ko bu'inteɗo o daariri noon hassan oɗo darɗe ñaaɗugol ngol ma darɗe piigol ngol ɗo e noon sayyidna oumaru waɗude ñaaɗugol ma piigol kala ko eɓɓuno e mum o additi e konngude kanko hassan
fa qala o maaki hey ko ayyo sayyidna Umar mi yigete ɗe darɗa alan ɗe ɓaɗo kuntu kono gomɗi mi laatiki an shidu miɗo yimayno fihi e nder nde juulirde wa fihi tawino e mayre le man huwa khayru min ka on ɓurɗoma moƴƴude o haɗano lan o ñaɗanano lan muttafaqun alayhi bimana nelaɗo ɗum ko andi ngol en ndar e gimɗi islam no selli ka waɗe ka juulirde wa anhu ƴettama e makko radiyallahu taala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki man sami'a kala nanɗo rajulan gorko yanshudu himo yeynita dallatan ko majji fil masjidi ka juulirde falyaqul ko yo wi'u kanko nanɗon o yano yeynita la raddaha Allahu alayka wa ta'ala jonnite ɗum par ce que nelaɗo maki fa innal masajida juulirɗe ɗe lam tobina li hada na fi ɗum ɗe darnira rawahu muslim a waray miɗo montoran no majji ma téléphone an no majji ma paykun amen no majji koye on tigui accu si salminama o yalta o daro ka tande juulirde o habboje ma on informa ɓe ɗon amma yeynutugol ka juulirde haray ko hunde harmude ko hani kon ka sunna si tawi en nani goɗɗo no yeynita ko yen innu wata Allah jonnutumo ko ɗum ɗo woni ka sunna si tawi no yimɓe wuuri daɓɓen ɓe anda sunna ɗo ya heɓude banto ma ya heɓude sokede ma ya yoɓinede ko wujjuɗa ko a hocca haray no ɓuuri laɓede hara a wawlali ɗum ɗon kono ɗo naya wallitoɓe yeynutugol ɗon kadi hadise on ko ɗum ɗon woni ko tindini e rawahu muslim wano ƴettama makko toujours radiallahu taala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko noon kadi ida ra'aytum son yi goɗɗo man yabiu ommo no yeeya mamo no sooda ay aw yabta o mamo no sooda fil masjidi ka juulirde fa qulu inna la arbaha Allahu tijarataka wa ta'ala waɗani barke e ngengu mangu rawahu nasa'i wa tirmidhi wa hasana par ce que juulirɗe ɗen wona fi ɗum kadi mahira ko andi ngol en juulirde mo naati ko juulugol ma janngugol ma jantagol inde Allah ko gotel e ɗi tati naya ɓum ɗum a so wattano ɗon fof ko yo deƴƴu goɗɗum halde taake ton yeeye taake ton soode taake ton piɗi lande taake ton ko andi ngol en ɗum condition ji hunde sariyaji waɗe taake ton luwaji ƴette taake ton kaka yaasi wana ken boni hisamin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu alhudud ne laaɗo maki wata ñinnu hudduji ɗin hiddiji ɗin fil masajidi ka juulirde dey wala yustaqadu fiha yottetaka kadi ka nder juulirde mo wujji ma zini ma yari beere jungo makko taƴetake ka nder juulirde o piyatake nder ton o rajimetake nder ton ko yalta ka yaasi waɗe toujours wiɗen juulirde nden ko fi ka juule e ka inde Allah jante rawa Ahmadu Abu Dawud bi sanadin da'if si tawi woni noon hay fi golle diina wona waɗugol hiddi ɗen andi ko golle diina ko diina yami so tawi woni ɗum ɗon sellata ka waɗe ka juulirde musidɓe julɓe dareno ɗi téléphone ji men hooko ha kan norta e nder ɗe juulirɗe téléphone ji ko musique laaɓuɗo téléphone ji wona musique kono toujours dare téléphone ji ko woni sonkude e nder juulirɗe Allah musidɓe julɓe ndaare yimɓe no yaayi jooɗoda juulirde yewta nder toon fi démarcher yaagal ma yewta nder toon fi ɗumɗa ma fi ɗumɗa haray ko en watti ɗum ɗo fof hana rawa Ahmadu Abu Dawud bi sanadin da'if wa Aisha radiyallahu ta'ala anha galat ɓe maki usiba Sa'ad heɓino alego Sa'ad barmuno yawmal khandak ka gere khandak fa daraba alayhi rasulullah nelaɗo Allah waɗanimo khimatun tillisum wirngal lahum legoy bapahum fil masjid ka nder juulirde liya uduhu fiyo kamɓe nelaɗo ɓe ndarumo sahabaɓe ɗi ɓen fo ara ndaramo min gari ɓen ka ɓatti sabari suudu makko ndu hino woɗɗi muttafaqun alayhi ko andi ngol en juulirde ko suudu julɗo kala tawɗo mara suudu kono wiɗen ko kala mo mara suudu hay so nawni no selli ka o waalo ɗon kala tawɗo julɗo mo mara suudu juulirde nden ko suudu makko wana ha qalat ra'aytu rasulullah mi ine laaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam yasturuni himo wirnaynolan wana tawi min anzuru miɗo ndara ilal habasha faade éthiopiankejo faade éthiopiankoɓe yalabuna hiɓe fija fil masjidi ka juulirde al hadis haka hadis on hatti ɗon kadi mo juuti muttafaqun alayhi ko andi ngol en fiji daaro daggedo no selli ka waɗe ka nder juulirde so tawi teren ka waɗe ala toujours si tawi teren no woodi ka waɗe haray watta ɗum waɗe nder ton wa anha ƴettama enene Aisha toujours anna walidata sauda wonde no jiwo ɓalejo kana laha lataniki ɗokke mo khabba'un tillisum fil masjidi ka juulirde allegoy caale on ka nder juulirde ko ton o wonno ko huuɗi fa kanto laatika ta'tini mo araynolam fatahaddasa indi o yewta takko amen yewta ɗon seeɗa al hadis ɗon kadi haka hadis on hatti ɗon muttafaqun alayhi si wiyama wiiɗen muttafaqun alayhi kon ɗum watta en ala firde muttafaqun alayhi kala ka yiiɗen muttafaqun alayhi haray ko Bukhari e Muslim ko filli hadise on
wa Anas radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam albusaqu tutade den fil masjid ka julirde he en wiyatano harmi khati'atun kono ko faljere molanade ta goddo tuttu ka julirde ta goddo nyitto ton ta goddo harta ton ta goddo sokkutu nyiije makko liba ton ta goddo taju pedali mum liba nder ton ta goddo taju gara hun e cioncongol burni liba nder ton wa kafaratu hasita on tigi lanni tuttude kafaratu ta den dafuno ha ko ombutugol kono dum wiiden toujours ko fewndo julirde ne laaɗon nden wonno jaareedi leydi meeri amma hande julirde amen de meɗen waɗi kaaro waɗi tapi a tuttata ɗum wiya ombitade ala ko ɗe ombitire si tawi noon taƴiyani goɗɗo goo moɗɗo tawata hakkil ɗuuɗa waɗi ɗum haray ɗo kaffara majji on hande ko luutugol wona ombutugol par ce que ko ombitire ala tun haray hande ombutugol ngol lontoyi luutugol muttafaqun alayhi. toujours wa anhu yettama e makko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laaɗo maki la taqumu saa dargal ngal darotako hatta yatabaha nasu ha yimɓe ɓe mantodirana fil masajidi fi julirde je julirde amen nde no ɓuuri julirde mon nde je sa julirde nde kaari darni nokkel kaari ɗum ko jeyaɗe ma ndeji dargal ko andingol en julirde ɗen hana mantodiranede ko gonga no selli kade maheɗe labine kono nayo mantodire akhraja al khamsatu illa tirmidhi wa sahahu ibn khuzaimah wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make ma umirtu min ndey mi yamiraka bi tashyidil masajidi pentugol julirɗe ɗen labinaɗe ha tiiɗa mi yamiraka ɗum koyemi darno julirde nden ha moƴƴa mi waɗa garante si mbuɗi heddike ko pentire ko kaarille waɗire ɗum ɗo haray ko ƴettugol ɗin mbuɗi ɗon yaha didanoya woɓɓe goo andite woɓɓe ko caalir waɗi woɓɓe ko pakkar woɓɓe ko ingeru meru woni julde aray ko ƴettugol ɗen kaaroje e on pentir ɗon darnironoya woɓɓe goo kamɓe kadi ara si ndiyan ari hewtataɓe ko ɗum ɓuuri moƴƴude hollali pentugol julirɗe ɗen hino harmi dey e har ɗum harma kono haray nde ɗin jawdi ɗon waɗanoyte woɓɓe goo kadi aray ko ɗum ɗon ɓuuri labede musidɓe julɓe akhraja abu dawud wa sahahu ibnu hibban wa anas yattama anas radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya weɓitanama lan ujuru ummati baraji mofte an ɗen ko heɓata ko haami iton baraji hattal qadato hay tuundi hun yukhrijuhu rajulu ko gorko ƴettata yaltina minal masjidi ittaka julirde ma debbo ko fittata yaltina ittaka julirde mi yii baraji mofte anne ha tawi hay ɗum ɗon tawi baraji no mu rawahu abu dawud at-tirmidhi wastaghrabahu koɗini hadisi on wa sahahu selma ibn khuzaimah ko andi ngol e mo yii tukon ka julirde wona yo accu ko yo hoccu kon o hawkoya wala bi qatada ta ƴettama aba qatada radiyallahu ta'ala anhu qala ɓe maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida dakala ahadukum si goɗɗo e moɗon naati almasjida ka julirde tawi ko fi natugol jooɗo haray do ka teddingol julirde nden fala yajlisanna ma ɗum fala yajlis wota o jooɗo dey hatta yusalli ha o juula rakatayni darɗe ɗiɗi muttafaqun alayhi ko ɗen wiyete tahiyatul masjidi mo jooɗike juulali darɗe ɗiɗi en wiyata o windante bakkat kono haray o liɓi sunna molanaɗo o perdi baraji molanaɗi kala natuɗo ka julirde hayso ko leere ka imam hutubata hayso ko e leere waɓutuji ɗi juuletake ɗin wano ɓaawo alansara misal ma fewno nangue tumbi hoore mande no nanguen fuɗa leer wo leer sa'i wo sa e jomiraɓe ganda ɓen no fottani mo naati ka julirde tawi o jooɗoto fi darsu ma reniyo ma ɗum ɗo ma bayana ma ɗum ɗo haray ko be o ruƴƴa darɗe ɗiɗi o juutini ɗewo o hawrini ɗewo ella la noon wonu julirɗe tun haɗe sella darɗe ɗiɗi haray ko ɗum ɗo wiyete tahiyatul masjidi goɗɗo hana natude ka julirde jooɗo hara juulali ɗen darɗe ɗiɗi haray koyen wattu yilemu allahumma mo hewti noon hawrodiri e julde fanande no fewndi ma julde alansarande mo wawi julde ɗon aray ɗon wi'aka ɗon kadi so salmini ko be o waɗoya tahiyatul masjidi ma o hewti o ruƴƴi darɗe ɗiɗi juuleteɗen adi fana ma ɗiɗi adi alansara haray hollali ko yo waɗ tahiyatul masjidi ha o gayna o yilto kadi o ruƴƴa ɗen darɗe ɗiɗi par ce que woɓɓe goyno soñjoyi ɗum ma